e re ko bolelle wa tswa re batho ba atlehileng batho ba tshwereng katlego ka matsoho a bona ha ba tsebe competition hape ha ba kene competitioning. They don't compete with anyone. Hobane katlego e teng ka matsohong a bona ba tswela pele. O tswa batho ba hloleang wa tleya maphelong a bona. Motho a hloleha wa tleya, a hloleha o tswela pele bophelong ba hae. O phela ka competition. E re ke phete nthweng. Go fa bophelo ngwana morobane, te la o dutse le ntate morobane man le qoqoro ya ntja eno a ikhona bana. Ke re motho a tleile. Ya tshwereng katlego, ya ikakatletseng ka matsoho a hae, ha tsebe competition. Empa motho ya sitwang ya hloleang ho tswela pele le ho intshetsa pele yena ka bena o sebetsa ka competition. Ke motho ya sebetsang ka o batla ho hlodisana le Thabang, o batla ho hlodisana le Thuso, o batla ho hlodisana le DK, o batla bana ha tsebe gore ha ana katlego ho yena, katlego a iyo ka re ho yena. Jwale bona moshemane yona o etsang o dula fatshe o batla ho iphumana a ena le katlego a tleya a ya pele ha kene le mang kapa mang competitioning ha compete le next door ya hae ha compete le ngwane mongwe wa mono o ya iketsetsa hobane katlego e matsong a hae. Jwale ntho e bolaileng rona hape haholo batho ba batsho e re bolaileng ya re qetang nyele ke yena ya ho lwantshana o sa utlwisisi ho hloka kutlwisiso le nthong ene qetang ho bua ka yona ya tlhodisana. Bona re tlhodisana jwang batho ba batsho be re lwane re ka katane re bolayane. Hobane motho nana ra nthwena ka nnete tshwantse ke tlhodisane le Thabang, tshwantse ke tlhodisane le mang, tshwantse ke tlhodisane le mang, tshwantse ke tlhodisane le mang. Ke ka hore bana ba rona ba khona le ho rwa ka batho ba baholo. Ha o ka sheba nshebano na dintho tse di ngolang mo ha ona mo a rwakaneng teng. This boy a ntseng smartphone tse re shebile ntho tsae tsa mo sheba wa ditlhapa gore na o tswela pele jwang ka tlhapa tsa hae. O lo sheba le ntate a rwakanang, o lo sheba hae o bona na o tswela pele na kapa mme a phelang ka ditlhapa o tsamaya lo mo sheba gore na bophelo ba e bo jwang gore o tswela pele na tlhapa e montshetsa pele na. Once o ba o katla o ihlole ya o kena ka hare matsoao o sa shebi wena gore o intshetsa o tlo kena competitioning, and competition e tlo etsa gore o be jealous, competition e tlo etsa gore o be le ditaba, competition e tlo etsa gore o be le mona, competition e tlo etsa gore o hloye batho ba bang, competition e tlo etsa gore o bo kene le mo sa tlamang gore o kene teng o ikenye dinthong tse sa o amin le go ama ka baka la competition. Ne ke batla o bua mantswe ano fela ha ne ke re batho ba nkgopotsa gore ke bua ka batho ba atleileng ha bana nako ya competition. O ka bona le bontate Motsepe o compete le mang, ke ile utlwa gore o compete le mang, no ha bana nako. Bana ba tswela pele ba sebetsa hobane katlego ka matsong a bona ba e kakatletse. Ya o kopane le wa meno wa chocolate o tlo bone o hloya hakakang. Ha o batle o etsa jwang o rwetse seeta se gawang fela le Maria jwalo ka ne le winter di dieta di gawile kaofela o a rwakana o bua ntho tsa sa tlameng a di bua. Amen.